Korea ya ruguru, iki gihugu kizwiho kwifunga cyane aho abaturage bacyo badapfa kumenya ibibera ahandi ku isi uretse bikeya berekwa na televiziyo yabo y'igihugu imwe rukumbi bemerewe kureba. Uko bibagora ni nako bigora isi yindi kumenya neza ibibera muri iki gihugu bigoye kubonera visa. Nyamara ariko ibikomeye byose ntibivuze ko biba bidashoboka. Iki gihugu giheruka gucura imiborogo ikomeye ku ya 17 Ukuboza muri 2011 ubwo umutegetsi wacyo w'ikirenga Kim Jong Un yashiraga amakuka. Uyu yari umuhungu wa Kim Il Sung ufatwa nk'uwahanze iyi Repubulika ya Korea ya ruguru, ayigobotoye mu menyo y'Abayapani n'Abanyamerika, ndetse byanatumye ahabwa inyito y'umuyobozi w'ibihe byose w'iki gihugu. Binagaragarira mu gisa n'isezerano igihugu cyamukoreye cyuko kizayoborwa n'abamukomokaho gusa. Nyuma ye hagiyeho nyakwigendera Kim Jong Il utarakunze kwigaragaza mu ruhame kubera ikibazo yagiraga cyo kudidimanga ndetse n'uburwayi bwa hato na hato burimo ubw'umutima, ari nabwo bwamuhitanye umunsi utaramenyekanye neza muri 2011 ubwo umutima wamuhagararanye by'ikitaraganya. Icyo gihe imiborogo yakwiye igihugu cyose bisa n'ibigaragaza urukundo bamukundaga, ariko abaturage bariranaga ubwoba n'impungenge zo kumenya ikizakurikiraho n'umutegetsi uzasimbura Kim Jong Il, kuko abamukomokagaho bari baragizwe ibanga rikomeye ku buryo abaturage benshi batari bazi ko hari urubyaro afite kugeza igihe intambara yo guhanganira ubutegetsi yatangiye kurota mu bakomoka kuri Kim Jong Il wasize araza ubutegetsi Kim Jong Un. Nyamara uyu Kim Jong Un siwe wari imfura mu bahungu ba Kim Jong Il, yemwe yari n'umwana wo ku nshoreke ye ya gatatu, umugore wari umubyinnyi, byatumaga umubano we na Perezida Kim Jong Il ugirwa ibanga rihambaye. Kubera uburyo urupfu rw'uyu mutegetsi w'ikirenga wa Repubulika ya Korea ya ruguru Kim Jong Il rwateje urujijo biturutse ku buryo amakuru y'urupfu rwe yabanje guhishwa cyane. Kuri ubu nabwo biratekerezwa ko n'umuhungu we yasigiye ubutegetsi muri 2011 ari we Kim Jong Un yaba yarasezeye kuri iyi si mu cyumweru gishize hagati ya 21 kugera kuri 24 Mata muri 2020, ariko bikaba bikigizwe ibanga rihambaye. Uyu mugabo Kim Jong Un uheruka kugaragara mu ruhame bwa nyuma ku itariki ya 11 Mata mu nama y'itsinda rito ry'abagize guverinoma iri ku gasongero k'ubutegetsi muri iki gihugu kitavugirwamo, ibura rye mu ruhame kugeza ubu ryavugishije benshi ibihuha bizengurutse amakuru y'uburwayi bukomeye, harimo no kubagwa umutima bishobora kuba bitaragenze neza, kugera naho yemwe bamwe batangiye kwemeza ko uyu mugabo yapfuye. Ese koko Kim Jong Un yaba yarashizemo umwuka? Bibaye ari byo ko yishwe n'uburwayi bw'umutima yaba akurikije abakurambere be, kuko kuva kuri sekuru Kim Il Sung, ise Kim Jong Il, kugeza no kuri we bose baba barazize uburwayi bumwe, umutima. Nyuma ye iki gihugu kizwi nka kimwe mu byigometse ku masezerano y'i Geneve habuze ibihugu kwikungahaza mu bisasu bya kirimbuzi puissance nucléaire, cyaba kizayoborwa nande? Ese yaba ari mushiki we Kim Yo Jong cyangwa se n'umwana we w'umuhungu w'imfura wagizwe ibanga kugeza ubu? Nge nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Iki kiganiro kitwa Umurage n'Amateka. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu wa 25 Mata muri 2020 nibwo itangazamakuru byinshi muri Aziya byatangiye gutangaza inkuru y'urupfu rwa Kim Jong Un wari umaze iminsi avugwaho ibihuha by'uko arwaye bikabije ndetse ko yakorewe ibagwa ry'ibice by'umutima. Abategetsi ba Pyongyang, umurwa mukuru wa Korea ya ruguru, ntacyo bigeze bemeza cyangwa ngo bahakane kuri ayo makuru, ariko Abanyamerika bo bihutiye gushyira hanze amafoto yafashwe na satelite imwe yabo ireba muri Korea ya ruguru, akaba ari kimwe mu byakomeje gutera abantu urujijo. Kuva ibyo byatangira kuvugwa kuri Kim Jong Un, umwe mu bagabo batinyitse ku isi, nta kintu na kimwe gifatika kigaragaza ukuri kuri ibi bihwihwiswa. Icyakora hari zimwe mu nzobere zibyemeza zibihagazeho rwose ko Kim Jong Un atakirimo umwuka w'abazima. Uru rupfu ngo rwaba rwaraturutse ku ibagwa ry'umutima aherutse gukorerwa nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bikomeye birimo na CNN yavugaga ko umutangamakuru wayo w'umunyamerika yayihamirije neza ko ubuzima bwa Kim Jong Un bwaba buri mu kaga gakomeye kandi ko yakorewe ibagwa ry'umutima. Nubwo Donald Trump
perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika wari umaze kubonana na Kim inshuro zigera kuri 3 mu biganiro by'urudaca byo kumusaba ko yafasha hasi imishinga ye y'ibisasu bya kirimbuzi. Ku ya 21 Mata uyu mugabo usanzwe uzwiho kuvuga cyane yasubije umunyamakuru wamubajije uko Kim Jong Un mugenzi we hamerewe aho ari mu bitaro, maze Donald Trump amusubiza avuga ko akeka ko arimo guhabwa ubuvuzi bukenewe, akaba yizera ko azazanzamuka bidatinze ndetse ko ibivugwa mu bitangazamakuru ko arembye atizera ko ari ukuri. Muri ibyo bihe byose benshi bibaza aho Kim Jong Un yaburiye. Abategetsi bakuru bo muri Korea y'Epfo bagendaga bavuga ko Kim Jong Un ashobora kuba ari mu ngendo zizenguruka igihugu cye. Ubutegetsi muri Blue House, Presidence ya Korea y'Epfo, bwanahakanye amakuru y'uko Kim Jong Un yararembeye muri Korea y'Epfo ari naho ngo yaba yarabagiwe. Ahubwo abategetsi ba Pyongyang mu majyaruguru bo bakaba baratangazaga ko perezida wabo ahugiye mu bibazo bikomeye by'igihugu cye. Ubwo amakuru y'ibihuha yabaga menshi ku bitangazamakuru ibyinshi byo muri Aziya, iceceka ry'itangazamakuru rya Korea ya ruguru no kuba nta muyobozi mukuru muri Korea ya ruguru wigeze agira icyo abivugaho byatumye urujijo rwiyongera ndetse bigatiza umurindi igihuha cy'urupfu rwa Kim. Haje nanone ikindi cyongeye umunyu mu bihuha no kwibaza cyane ku buzima bwa Kim Jong Un. Urubuga rw'ubusesenguzi rw'abanyamerika rwitwa 38 North rwashyize hanze amafoto menshi ya satelite agaragaza sitasiyo imwe mu zikora ku nyanja mu burasirazuba bwa Korea ya ruguru, ahari haparitse gari ya moshi yihariye ya perezida bwite ikorerwamo ingendo z'uyu mukuru w'igihugu n'umuryango we. Amafoto y'iyi satelite yagaragaje ko iyi gari ya moshi yagaragaye aha hantu inshuro ebyiri, ku ya 21 n'iya 23 Mata muri 2020 muri gare yahariwe umuryango w'umukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru, umuryango w'abakimu muri rusange. Aya mafoto nta makuru na make yatanga ku hantu Kim Jong Un yaba aherereye, ikibazo kibazwa na benshi, cyangwa ngo abe yagira icyo amenyesha nanone ku buryo amagara ya Kim Jong Un ahagaze, ariko nanone amenyesha ko byanga bikunda uyu Kim Jong Un atari muri Korea y'Epfo koko, kandi ko ari mu gace kamwe mu duce twibanga duherereye ku nkengero z'inyanja mu burasirazuba bwa Korea ya ruguru. Bizwi neza ko uyu mugabo Kim aheruka kugaragara mu ruhame ku ya 11 Mata muri 2020 aho yarayoboye inama yigaga ku ngamba zikomeye igihugu cye cyakoresha mu kwirinda no gukumira burundu icyorezo cya COVID-19, ku buryo hari ibitangazamakuru byari byatangiye kuvuga ko izimira rya Kim Jong Un kuva uwo munsi ryari rishingiye ku guhungira ahizewe icyorezo cya COVID-19 kiri kubica bigacika muri iyi minsi. Nyamara ibi byari mbere y'uko amakuru y'uburwayi bukomeye bwe atangira kujya ahagaragara. Umwe mu baganga basanzwe bakurikiranira hafi ubuzima bwa Kim Jong Un ukomoka mu Bushinwa yatangaje ko ubwo inama yo ku ya 11 Mata yarangiraga ngo uyu yajyanye na perezida Kim Jong Un mu cyaro kimwe yararimo aratembereramo, maze imbaraga ziramushirana atangira kumwitsikamizaho amufata mu gituza ngo atagwa. Yamukoreye ubutabazi bw'ibanze bwihuse, ahita namwihutana mu ivuriro ritavuzwe, ari naho bitekerezwa ko hahise hafatwa gahunda y'ikitaraganya yo gukorera uyu mugabo ubutabazi bwo kumubaga umutima. Cyakora nanone abamubonye uyu mugabo ku mafoto yafashwe ku ya 11 Mata bemezaga ko atarameze neza, mbese bigaragaza ko yari arwaye. Imwe mu ngingo zishimangira ko uyu mutegetsi w'ikirenga wa Korea ya ruguru yari afite impamvu iremereye hituma atagaragara mu ruhame nuko kuva ku ya 11 nta wongeye kumucira iryera, ku buryo ku ya 15 Mata umunsi ubundi ukomeye cyane muri iki gihugu cya Korea ya ruguru kizihizaho amavuko y'umuyobozi w'ibihe byose akaba n'umubyeyi w'iki gihugu kuko ari we wakibohoje, ari we Kim Il Sung, sekuru wa Kim Jong Un. Uyu nabwo ntiyigeze ahaboneka muri ibi birori bikomeye cyane byari isabukuru yajyaga kuba iy'ijana y'amavuko ya Kim Il Sung yaza kuba kiriho. Nibwo bwa mbere kuva uwo munsi watangira kwizihizwa wari wizihijwe umukuru w'igihugu atari we uyoboye, ndetse byajyaga kuba amahano akomeye mu gihe umukuru w'igihugu yaba adafite impamvu zikomeye cyane nk'uburwayi cyangwa se ikindi kiremereye cyane cyatuma atabasha kwitabira ibi birori.
Ibi bisa naho yari abizi kuko mbere gatoya yuko atongera kugaragara mu ruhame ku ya 11 Mata ngo Kim yashyize mushiki we muto ku buyobozi bw'ishyaka ry'abakozi nka chairperson, kandi ubundi ari we ubwe wari usanzwe ari chairman wa Workers Party, ishyaka rimwe rukumbi riyoboye Korea ya Ruguru. Uyu mukobwa ni nawe wari uyoboye mu birori byo ku ya 15 Mata. Byongeye nanone kuwa gatandatu tariki ya 25 Mata 2020, Korea ya Ruguru nibwo yizihije undi munsi ngarukamwaka ukomeye cyane wahariwe kuzirikana ku ivuka ry'igihugu cyabo cyavuye mu ntambara ya Korea zombi yari igamije kwigobotora ku ngoyi y'abakoloni b'Abayapani, ari nabwo hazirikanwa iremwa ry'igisirikare cyabo. Nabwo kuri ibi birori byizihizwaga ku nshuro 86 byari biyobowe na mushiki wa Kim witwa Kim Yo Jong. Bituma nanone benshi bibaza cyane ku mpamvu y'ibura rya Kim Jong Un mu birori bikomeye nk'ibi. Aha niho benshi bahamije ko byanga bikunda ibihuha by'uburwayi bukomeye bwa Kim bitakiri ibihuha ahubwo ko ari impamo, nyamara nyuma noneho ibyari uburwayi byaje guhindura isura. Ibitangazamakuru mu Bushinwa no mu Buyapani kuri wa gatandatu byatangiye kuvuga urupfu, igikuba gitangira gucika. Icyakora kugeza icyo gihe umuvugizi wa Blue House Presidence ya Korea y'Epfo witwa Kang Min Sok yakomeje kuvuga ko Korea y'Epfo inyomoza amakuru y'uburwayi bukomeye bwarembeje Kim Jong Un, ndetse ko nta makuru bafite yakwemeza ibihuha biri kuvugwa, cyane ko nta myitwarire na mike idasanzwe yigeze igaragara muri Korea ya Ruguru. Amagara ya Kim Jong Un ntiyahwemye kuba isoko idudubiza amakuru menshi, harimo n'atizewe menshi. Kuva kuwa kabiri wo ku ya 21 Mata muri 2020, ubwo benshi batangiye kuvuga ko Kim, umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru, yari mu mazi abira nyuma yo kubagwa umutsi munini bita aorte ukura amaraso mu mutima ukamanuka ahagana kunda, aho ugera ugahereza indi mitsi y'imijyana ibiri mitoya yitwa arteri iliaque, maze nayo ikaba imitsi ikwirakwiza amaraso hirya no hino mu mubiri. Uyu mutsi munini uvana amaraso mu mutima wa Kim Jong Un wari wajemo igisa n'agafuka kifukuye ku mpande kagatuma amaraso atagenda neza uko bikwiye, ibyo bita aneurysme aortique. Ari nayo mpamvu ngo byari ngombwa ko abagwa kugira ngo hashyirwemo inyunganizi zitwa endoprothèse aortique, zisa n'izisimbura umuyoboro w'ibanze ukura amaraso mu mutima, dore ko ari wo mujyana munini kurusha indi yose mu mubiri w'inyamabere nyinshi n'umuntu arimo. Ikinyamakuru Daily NK cyandikirwa muri Korea y'Epfo kiri mu bya mbere byatangaje ko Kim Jong Un yashyizwe mu bitaro kuva ku ya 12 Mata ngo akurikiranirwe hafi nyuma yo kubagwa uyu mutsi w'ingenzi cyane aorta. Iki kandi ni nacyo gisa n'icyatanze amakuru afatika ku cyaba cyihishe inyuma y'uburwayi bwatumye ubuzima bwa Kim Jong Un bugera harindimuka, kuko cyatangaje ko uyu mugabo yatangiye kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima bwe biturutse ku mubyibuho ukabije, obesite, umunaniro ukabije, ndetse n'ingano ikabije y'itabi atumura, byatumye agenda aremba kuva mu mpera z'umwaka ushize, ariko agakomeza kurwanya kugeza ubwo umwanzuro wabaye wo kumubaga. Kugera ku ya 25 Mata ibihuha byari byinshi ku bijyanye n'uko Kim Jong Un yari amerewe, ariko mu mugoroba wo kuri wa gatandatu nibwo inkuru yatangiye kuvugwa ari mbi kurenza ibyavugwaga mbere. Urupfu rwa Kim Jong Un w'imyaka bikekwa ko ari 36 kuko ubuzima bwe bw'ubutoya bwagizwe ibanga rikomeye kugeza igihe yabereye perezida mu Kuboza kwa 2011. Izo nkuru z'ibitangazamakuru byo mu Bushinwa no mu Buyapani zemezaga ko uwari chairman w'ishyaka ry'abakozi akaba n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yitabye Imana, cyangwa se ari ku buriri agomba gupfiraho kuko nta garuriro byagaragaraga. Byaje mu gihe muri icyo cyumweru gishize Ubushinwa bwari bwohereje ku wa 4 inzobere mu buvuzi ngo zijye kureba niba hari icyo zamarira Kim Jong Un ndetse zinamugira inama. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bigitsimbaraye ku mahame y'ubukomuniste kimwe na Korea ya Ruguru, ndetse ibinini binywanye cyane kuko no mu gihe akanama gashinzwe umutekano muri Loni kafatiraga ibihano bikomeye by'ubukungu Korea ya Ruguru kubera ibisasu bya kirimbuzi yanze kureka, Ubushinwa bwo
bwakomeje guca ruhinga nyuma bukohereza ibicuruzwa by'ingenzi muri Korea ya ruguru rwihishwa. Iri tsinda ry'abaganga b'Abashinwa ryari riherekejwe n'umwe mu bakomeye mu ishyaka ry'abakomuniste mu Bushinwa ushinzwe imibanire n'amahanga, rikaba ryaravuye mu Bushinwa ipeke kuwa kane rikana muri Korea ya ruguru kujya kugoboka Kim Jong Un, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye harimo na Le Monde byabyanditse kuwa gatanu w'itariki ya 24 Mata. Mbere y'ukuza kw'iri tsinda ry'abaganga b'Abashinwa, nta wari ufite amakuru yahamya cyangwa ngo agire icyo ashingiraho gifatika ku bijyanye n'ubuzima bwa Kim, ariko aba nibo bashobora kuba baratanze amakuru yaje no kubyara inkuru ziri kuvugwa nonaha ko ibya Kim Jong Un byaba byararangiye. Byatangiye umuyobozikazi w'igitangazamakuru gikomeye muri Hong Kong, akaba n'inshuti y'umwe mu baminisitiri w'Ubushinwa wari ufite amakuru aturutse mu itsinda ry'abaganga bagiye gufasha Kim Jong Un, atangaza bwa mbere yemye ko Kim Jong Un yavuye mu mwuka mu myaka 36. Uyu mugore yanahise ashyira ku rubuga nkoranyambaga rwa Weibo rukoreshwa cyane mu Bushinwa video ihamya ko Kim Jong Un yapfuye, maze inkuru itangira kuba kimomo kuko yahamyaga ko uwakuraho amakuru ari isoko y'amakuru idakemangwa. Icyakora nyuma gatoya uyu yihutiye guhita asiba iyo video kuri Weibo. Mu Buyapani ho ikinyamakuru Shukan Jendai cyo cyari cyanditse kuwa gatanu ku itariki ya 24 Mata ko Kim yari muri koma hagati y'urupfu n'ubuzima nyuma yaho ibagwa yakorewe ritagenze neza. Iki kinyamakuru cyavugaga ko aya makuru kiyakomora ku gatsiko k'inzobere z'abaganga b'Abashinwa bagiye muri Korea ya ruguru, ndetse kikanakomeza kivuga ko ibi byatangiye kuba ikibazo gikomeye cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane, ubwo Kim Jong Un yatangiye kwiyumva nabi cyane, ndetse ko abaganga bari baramubwiye ko akeneye gushyirwamo akunganira umutima gutembereza amaraso kitwa endoprothèse, gakoreshwa akenshi mu gukosora cya kibazo navuze cy'udufuka twirema ku mitsi tukabuza itembera ry'amaraso, aritwo twitwa aneurysme. Ibi ni ibintu bisanzwe bikorwa kandi bikagenda neza, ariko kuri Kim Jong Un ubu butabazi bwa kiganga ngo bwaba bwarakozwe bukerewe kandi bukorwa ikitaraganya, cyangwa se bukaba bwaragenze nabi bitewe n'amakosa y'abaganga, kuko amaraporo amwe yemeje neza ko muganga utaravuzwe wari uri kubaga umutsi uva mu mutima wa Kim Jong Un, umugabo uri mu batinyitse ku isi, ngo ibiganza by'uyu muganga byamubagaga bititira cyane kubera ubwoba. Bamwe mu banyakoreya ya ruguru baha amakuru ibinyamakuru byo mu majyepfo, cyane cyane icyitwa Daily NK, bemeza ko Kim Jong Un akiri muzima kandi ko bidatinze azongera kwigaragaza mu ruhame. Kuba yagaruka, bamwe bemeza ko bitaba ari igitangaza cyane, dore ko atari nabwo bwa mbere byaba bibaye ko yamara igihe kinini atigaragariza abantu bakabyibazaho, nubwo kuri iyi nshuro ubwoba n'igishika byatashye abanyakoreya ya ruguru bishobora kuba bihatse igikomeye. Iri zimira rya Kim Jong Un utari yerekanye kuva ku ya 11 Mata 2020 rije nyuma yaho no muri 2014 uyu mugabo yifasha akamara ibyumweru 6, maze nyuma yaho aza kongera kugaragara agendera ku mbago aninagira, nyuma yaho ngo yari yakorewe ibagwa ry'akabomba muri kamubabazaga, nk'uko ikinyamakuru cyo muri Korea y'Epfo cyitwa Yonhap cyabyanditse. Ibi biro ntaramakuru by'abanyakoreya y'Epfo Yonhap inabyo ku ya 21 Mata byahamyaga ko ibivuga ko Perezida Kim Jong Un arembye bikabije atari byo namba neza nk'uko Donald Trump kuwa kane ku ya 23 Mata nawe yemeje ko ibyo bivugwa kuri mugenzi we yita inshuti ye ya hafi ari binyoma bishingiye ku busa. Kuri ubu ariko nanone turetse gato ibirebana n'amagara ya Kim Jong Un, ibinyamakuru byinshi byibajije ahantu uyu mugabo wakunze kwitwa Rocketman kubera gukunda kurasa ibisasu bya kirimbuzi, cyane cyane agerageza amamisile balistike, yaba aherereye, yaba arwaye cyangwa ari muzima. Ikinyamakuru Daily NK cyandikirwa muri Korea y'Epfo kivuga ko amakuru gikura ku banyakoreya ya ruguru yemeza neza ko Kim Jong Un yaba ari kuruhukira mu nzu y'ikitabashwa zimwe bita villa iherereye mu ntara ya Pyongyang,
aha ngo haba ari mu burengerazuba bwa Korea ku nkengero z'inyanja, mbese mu gice gihabanye n'aho satelite z'abanyamerika zabonye gari ya moshi ya Kim Jong Un mu nkengero z'inyanja mu burasirazuba mu ntara ya Wonsan. Ibyo bihabanye n'iby'ikindi kinyamakuru cyo muri Korea y'Epfo cyitwa SBS cyo kuwa kane cyavugaga ko Kim Jong Un yaba aherereye mu gace kagaragayemo gari ya moshi ye muri Wonsan mu burasirazuba. Ibi nanone birasa n'ibigaragaza ko byateguwe ku bwende kugira ngo hatagira umenya neza aho uyu mugabo aherereye, kuko indege ubundi itwara Kim Jong Un yo yakomeje kugaragara muri Pyongyang, umurwa mukuru, bikajyana n'amakuru umwe mu basirikari bakomeye yatanze mu ibanga yemeza ko umukuru w'igihugu aherereye mu nyubako imwe mu majyaruguru ya Pyongyang ariko itazwi. Kubaza ibya Korea ya ruguru nta gitangaje kirimo, kuko bisanzwe bizwi ko kugira ibanga ibyerekeye umuryango w'abakim ari rimwe mu mahame yabo, ku buryo amakuru kuri uyu muryango yakomeje kuba ingume mu kuyatohoza. Avuga ko Kim Jong Un yaba yarapfuye, cyane cyane ibitangazamakuru byo mu Bushinwa no mu Buyapani, wongeyeho na Daily NK, wakwita igitangazamakuru cy'abatavuga rumwe na Repubulika ya Korea ya ruguru, washingira ku bimenyetso bitandukanye twagarutseho birimo amakuru yaturutse ku itsinda ry'abashinwa b'abaganga bahurujwe ikitaraganya ngo bajye gufasha Kim kutigaragaza mu birori by'ingenzi cyane mu gihugu, ariko hakiyongeraho n'akamenyero gasa n'akaranze impfu z'abayobozi b'iki gihugu. Ubwo Kim Il Sung, sekuru wa Kim Jong Un, yicwaga n'umutima wamuhagararanye mu 1994, byabanje guhishirwa ko yapfuye bimenyekana nyuma y'iminsi 5. Ubwo umuhungu we Kim Jong Il, ise wa Kim Jong Un, nawe yicwaga n'ihagarara ry'umutima muri 2011, nabwo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye nyuma y'iminsi 4 uyapfuye. Bikekwa ko niba Kim Jong Un yarapfuye koko, nawe Pyongyang ishobora kuba iri guhisha urwo rupfu nk'uko no ku bakurambere be byagiye bigenda, dore ko nawe binugwanurwa ko yaba yaranazize uburwayi nk'ubwa se na sekuru. Ese byaba ari byo? Kim Jong Un yasimburwa nande? Bivugwa ko mushiki wa Kim Jong Un witwa Kim Yo Jong wahawe ubuyobozi bw'ishyaka ry'abakozi muri Korea ya ruguru ngo yaba ari kwitegura kuyobora igihugu mu gihe musaza we yaba yitabye Imana. Uyu Kim Yo Jong w'imyaka 31 ngo yaba yaranatangiye imirimo isa n'ikomeye imwinjiza mu mwanya w'umukuru w'igihugu, nubwo benshi bibaza niba uyu azaba umuyobozi ukwiriye iki gihugu gikunze guhora mu mahari n'ibihugu bikomeye nka Korea y'Epfo, umwanzi wa kera na kare, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibahozaho inkeke ngo bareke ibisasu bya kirimbuzi. Uyu mukobwa ashobora kuba ari bucura bwa Kim Jong Il ku nshoreke ye ya gatatu yitwaga Ko Yong Hui, ari nawe nyina wa Kim Jong Un na Kim Jong Chol wari imfura iwabo. Kim Jong Un bivuga ko afite abana 3 yabyaranye n'umufasha we Ri Sol-jo, bashakanye muri 2009, babyarana abana bikekwa ko ari 3, barimo umuhungu umwe ari nawe mfura yenda kuzuzuza imyaka 8 muri uyu mwaka, ariko izina rye rikaba ritazwi. Ugendeye ku mahame yisimburanwa cyangwa ihererekanwa ry'ubutegetsi, uyu muhungu w'imfura ya Kim Jong Un niwe wagasimbuye se Kim Jong Un mu gihe yaba apfuye, ariko uyu kuba akiri mutoya nibyo byatumye mushiki wa Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ahabwa amahirwe yo kuba asimbuye musaza we. Amakuru makeya yamenyekanye ku muryango wa Kim Jong Un ni izina ry'umwana w'umukobwa Ri Sol-ju yabyaranye na Kim Jong Un muri 2012, akaba yitwa Kim Ju-ye, umwana wa kabiri wa Kim Jong Un. Iri zina ryabaye nka tombora kurimenya kuko ryatangajwe na Dennis Rodman, igihangaje mu mukino wa basket, akaba ari n'inshuti yihariye magara ya Kim Jong Un, bityo akaba yaramusuye mu rugo iwe, ndetse uyu mwirabura ahamya ko Kim Jong Un ari umupapa mwiza wita ku muryango we cyane. Umwana wa gatatu wa Kim Jong Un ngo yaba yaravutse muri 2017 nk'uko ibitangazamakuru muri Korea y'Epfo byabyanditse, ariko nta yandi makuru byigeze bimumenyaho. Mu gihe koko Kim yaba yapfuye nk'uko byagiye bigenda mu gihe abakurambere be batabarukaga, igihugu cyariraburaga cyose, imipaka igafungwa, ndetse itsinda ry'ibikomerezwa rigaterana kugira ngo ryemezwe bidasubirwaho ugomba gusimbura nyakwigendera, nubwo amakuru avuga ko n'ubundi Kim Yo Jong
yarangije gutoranwa n'ishyaka riyoboye muri Korea ya ruguru, asigaye anabereye umuyobozi nk'umuragwa w'ubutegetsi mu gihe Kim Jong Un yaba atabarutse. Urupfu rwe nubwo rutaba rutunguranye uhereye kuri ibi byose by'ubuzima bwe bujegajega twumvise, uburwayi bwamubayeho akarande birasa n'ibitarasobanuka, kuko mu ijoro ryo kuri iki cyumweru nanone umuvugizi wa Blue House, Perezidansi ya Korea y'Amajyepfo, yemeje neza ko Kim Jong Un babizi ko ari muzima kandi ko ameze neza, aho aruhukiye mu nzu y'ibiruhuko muri Wonsan mu burasirazuba bwa Korea ya ruguru, mu gace kabonwemo gari ya moshi ye. Ese bibaye ari byo, urupfu rwa Kim Jong Un rwahindura iki muri politiki mpuzamahanga? Mushiki we, hari benshi batangiye gutekereza ko yaba ari agafu k'imvugo rimwe ugereranyije n'amakare ya musaza we, nyamara ngo birashoboka ko nawe yaza arenze musaza we mu gufata ibyemezo bikakaye. Uyu ni Kim Yo Jong. Nahampiniye iki kiganiro umurage n'amateka. Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Nibidukundira tuzagaruka kuri uyu mukobwa Kim Yo Jong w'imyaka 31 ugiye kuyobora iki gihugu gikungahaye ku bisasu bya kirimbuzi.